hei cable pakhat ani a dummy battery ta newer eng battery nge Fujuflim a pokhan battery style dang dang ma hei bi khi chu W235 ani ti khani a plastic hi check hop mai hei pai pop tur ani lova poi chu poi lem lo input hi chu za tanga zani le somli ne ke ni barmatan pon India tan pon ni se poi lowa ke ni Canada hi 110 chau kan mangta chon output hi poi moi ema output hi 8 volt chau ania hei ai san vai chuan a lo don ani a chan chu camera hian hei ai sang hi a thalawa tambera 8 volt anti chuan 9 volt vel ba ka thei lo thi ni chute a chon camera che theya kha man thei tak tak nge tak lo ti kan en don ani o hei chau hi a ron chomani pakhat pani pathumani a atlom khop mai hetiang zongzoi na man thei ti ni a chuan ka camera man lai an chin tai lai hi XH2S ania amaro chu hi XT4 te XT5 po thei vekani battery atan chon hemi Np-w235 zongzong chon man thei vekani chon heta hian a battery da na le ta mi te hi a hrui ron lor na tur ani a kan en chin do ni hetia I vuwa khop vek to nuwa I plug vek to nu chon cable hi fish som vel zeta se ani ta khop mai kan en chin do ni ka camera ya chiat ka hlau khop mai po ni second te sange ka mang mamo ve thin box ya cover hi kan honga chon hemi vuwa ma hian hei battery hi heta hian a hrui dummy battery man theina turata na lo design sa ka ti maya hei hi ipo chhuah pho tangai ni chimi zo chuan I thun lu tang battery hi a full ati reng do na ha chan chu dummy battery man to wangin te khin na a battery indicator so en chin tala hetami hi hei hi ka phoi chi anga ti khan power nei to lo ni chuan I vuwa lu le che khan ti khan second ni thum vela chuan power nei ti leng changa ole I han the sang onia turn on to no ya chang cho dang lam thina battery te hi a drop ani kha chuan hei hi a thalo tlang pui thina kan turn on nge onia ole ti khan ka turn on che ta ta battery hi ala drop chuang mi alwani en chin ta ola percentage hi chuan heta hin screen han en le ta ila chuan record to nu hi ala chang chuan battery hi work lo dei thina chuan han me chinang onia kan record chinange ole tun hi ka record chinani a hei ti hian work thai me amaro chui hian overheat vela siam angem ti chu ka hrelo le a chang chun dummy battery hian overheat hi siam thina tuna camera hi battery pa nga ya minute som nga overheat thin kha he dummy battery hian a chang chuan minute som nga ni to lon minute som level a overheat ran pha thin ta ni kha kha chu ka hrelo ka test don lo wa ni danga hunram chang te kan le ka test anga hi Fuji neitan Fuji H2S mo hei lama hari ka ti khop maya mizo pa ho hi sap tong hi kan lei hian na du lutuk lawa upat to no kan thlen phejon ta na website a ziang hian an chinta ula Fuji GFX100 Mark II te 10S te chuan hei XH2 te chuan XT4 te XT5 a po a thei vekani te kan soi duwa rin ai takin a man tlak donin ka hriani ka soi thin to ji ang khan hei hi cheng khatlang ai pon zang so kha hei plastic hi chip khop mai a chan chu chung om dei turan hisab wang khan ani a ka soi to thin chi ang khan I man dan zir lei handle dan zir khan kum khat a dei poninga kum ni khat chau voin ne lenga voin nia chenghal poninga chuan pakhat kan soi du le chu I te sanga thalo defect po khai idong thei tho ni electronic thil chu soi thei mi alo ani hei hi ke chon ka phang char char ri do na athat chon kum khan hu vela te review le tura ngai la electronic thil chu nang mana I handle dan I duat dan a zir le I duat lo dan a zir khan a chem mai na chhar thei ani ke chu ka soi to ang khan thil hi kan leizen zen thei lawa ka lei to ani chuan ti chet ka tum lo a fela chetop ani la chun ra ke ang chi te ren lo wang hei a chet hu ni chu om ve hrim hrima kan ren lo wang le kan careless wang hrim hrima a chet hi chu ke chu award ti ka te lawa chu wang chuan ka careless wang hi chuan thil ka ti chakhat khom mai a chet hun a chetop te ni lo chuan ti kha kan soi le duwa ole kan soi le ngai kan channel hi mi tan tangkai pui thei turang chau ron da tur kan ni a kha soi to ang khan I tui lo zong ta ron di po khan min lo unsubscribe mai lo la I tui zong thil ron kal hun a khan min lo en sak rang rang don den ti kha karon soi le du ni kalo me